in Zavain Chibai Kabu Vegacho Emizo Christian Fellowship North America Company Kapong Tehi Kapong Taksita Ilai Munai Hian Hemi Kompui Mang Tur Takaron Kal Chukan Ilamunain Karon Kal Dawanti Shiatin Kan How to Ten Urcha Milaw Milawa Kan Chin Unau CBC USA ten Burma Myanmar kan ram buena wanga fundraise na ya chia min ko thania in chun hun rem chang dia kan han chutlanga tam theyang pera in nam vai kwal turin milo pot phar nen ka sia kan om tak se tani oni sela de tu soi rei chiam chi ani lawa jai tura som kan ya un thatak kan mangtlang theya chungwa ko te ponen on kalme the kon boilama ponau panglam te hian oma tianga abu hom khom bui ga bai khat manna ne ke tripi khom bui lian te me chi khom bui ti te zorama oma no bang nen a in khom bui che hi bai khat chim na ne chen men boilama no pang nong boga chuklama bui ti tianga mi kwala chungwa sina no pangle puitling chen sang khom pui wang ve khop mai a shet thi china a tha ka tia mudom ka tia tin kare krem cha na kan la anga ilaya karon kal chan chu ka soi to a chuan kan ram Myanmar buena chung chang ron kal kani ti ka soi kha karon wal le zual do a in thei to bin khilai ramdan khian thil chu lang ang lo luang chuak le zual turin ka gen chuwa Mizorama mi singli sang a very refugee mama hin do na khi kum som bo theya kan rap kan re thei sia Mizoram chubang kan than tlan mai em mai ya chubang chuan abigin Myanmar lampang mizote lai unaute Mizoram chung ai ma thil phal zo ka ngai in ya in pe chuak na sai long chu ka sa ona bo hian mi mal ta point khiram buena wa khian in seng na sa ang ti ka ringa tin in sel le zel hi in luwa mang ti ka ring boka in ne na hin rin na mi mal ta pon ka ngata abigin Mizoram ma sai mi te kan ha em ema yang lai pon kan pon sa ta lo kan nei chuang lo wa jam room ma kan zil vet lu ka jam room haya la ai mo ka sai mi te hian tun chu ma contribution kan pe thai pe ma em se pi le wai me te sarkar te to ban than na san te pon an che rualin ti chuan tha kan tho ani so wangin a chang chuan kan ning ve trep chin tam lu tu hi ami pui lam po khen khon tam lu tu khin ning che pa ma ni ram ta kan tho bok sei lawa thenom ram si pai pakhat mol de wangin thil kan ti reng lut maya tumang chuanin kan poi sa pek chan hi kan chak pa la thok wang ani ti kan she bok si atur tu te kan una wan ni bok sia kan san si big si lawa kan ramar thei sia kung chungin do le ta ni lai tin tak omang mo kay mani Mizoram tak ngir po ki so hang chuan thei to pin hilaya Mizoram unaw ten ve mur khon chung changa rom han na fel fai zok ne ya na sa zok ka palo la turin ka ngen chuwa kan lai unaw te khovela ka chen ta ma wangin trong kam deu deu ka se ve fuwa so hang chuan an mani lam lai lam pang an tam e wangin an tho lom te pot tama an tam bo ka tia lo ring ve mai pol ka no mang ti ka nawa chawang chuan lo thu mai lo turin ka ngen tak se chone abigin thalai te feelings nei phawak lawang ti ka ringa tam tak chuan khilai brought up lo thalai te phei chuan Myanmar har sat tu lai me ki churil ta gain ve phalo me theya chu tiang ang ve tur chuan le pa te poin fa te lo convince pe turin ka ngen chone
ram buena wangin helai kan tasakan dia cuma cuan kan om nak mutin rela hian vak fai lengot kan ni big lo sia ram get kan nei ve ni Myanmar kan nei ni ram get ti te Myanmar kan om hal to do lo ma sia Jerusalem kan nei pakhat Mizoram alam itlengin in rilruwa da ke tola infate chutiam tur chuan au thununin mangai nana sosok ramtan kan nei theinan punrem chang su in fuina thu kan soi pa ania lo se thiam don nia zuwai nal pan ko pui him taka tharau thiam hima pui chuwa mang tu chuin tu sakna le mal som na kan la na chu kalo be ha chulna kan ram ha chol lo ko ka ha chol na isua lam hoin ha chol na ti la kan sa Yeah.